Hello mayam, mayam bukurum jari. Mayam kamai taunarige aduga mayam aigi diet kumbase follow tawraga kanaba yaubibro ado weight loss kumba tawba natraga diabetes kumba khitang isada nungaiba ko khitang normal gumba lakpa mi yaubibro yaurga di dum comment tawbiramo bako haidi mayam na apha comment tawra kanda ingonda hena mayam gi dum apha ba ingonda su phaba do ai dum share tawningba khotpase dum phawe bako no semning ba phana hakchang nungai ta boygera natraga thabak phana chillasu dum aina 90 days nukti gi thagalakani haibani na dum aingonda ngasi na kai anauba adagi mina khitang hena yeninggadaba mina khitang hingna chaninggadaba haidi akhoina chari bado chakdum tang chabani na mina dum kaya tare puk thalloi adu ada khanba myam do mana masing dang chare hingba ngamoi haiba misu dum yawe buko aduduna mana masing dang natabida dum kai hauba chaba yai adu tawba yai do indum chicken thong bai oiro sumba sum cha si myam adudu myam dum haidana ko ado myam tawbo phabo phaningadi dai weight loss po tawningadi diabetes po normal lakningadi dum phada haidi ngamda basi kaishu laite dana ko haidi cd myam amu weight loss tagi su amu diabetes na ba mina hena khangam gadra khalle ba ko khoina na ra kanda khoina thengna ba awaba nungai ta ba myam se aduga saisida mo bad comments tawbiba dum khara dum yaure hoi yam ka hena budi yaude duga nang kai oige kai tamakke adagi kaino dietitian oina kyam sumba se myam hai do aina dum ahan ba thagat pa hor ko matam da idi kaino su doctor su na chade ai dietitian su natte nutritionist su natte du myam dum haijei du ne ba haidi chamba patient ne ba ado aina patient oiraga aina chaba thakpa do dum myam da igi akhang ba sing do haijaba ne ba aduga adu do char matam da isu normal la ga hoji su guli thado ga dum myam do uddi sini dana ko ado agi blog se myam ama thagatlaba matam sida hana blog ama tang uraga adum moina kai hatare ngangning ba haining ba phattaba do hekta hai ba mis na hai ri ba mis na semi se nungti gi mai se kai no hana yengdo ba khangdo ba matung da wa ngang birak boi ta di aisu hoine na khan ga da bane ba ko ado aibu nungsi bi pa myam na di hele ai gi se ai nungsi na subscribe to biraga nungti nungsi na dum comment to birak pa myam di oi ade dum ai gi viewers marak ta gi so dum mina bad comments tawr pa da moina ga dum aibu ina chingkhat piraga oina moina oina ga khumbi ba ga yaw bu do khangde yam nungsi ba hai tare asu yam myam na smaina nungsi birakani je kachu yam khallu da bane ba ko aduni myam ado ai asoi bele su dum haibiro o adagi oats ki maram da haiba do doctor khara na di oats aba yai khotle na dum diet plan de ira i kaina haiba ko hoi yaram gani ba oats aphata ba poti sungna nate ba oats yai ba ya de ai adu haide ba haidi chabi gano haiba ni kai gino da ai di cha de ba ai di cha de duna ai taseng na oats ki maram ji de ai khangde aduga ai di cha no hairak padugi ai gonda su ai dietitian na cha no hairaga ai do cha de ba aduga cha da bi da ai dum sugar du handai ba ina chari ba khara sina ko aduduna ne ba ina oats chabi ganu kaina ga ina smoothie semba ga dum happy ba hana te to pa blog sing da happy do aduna myam mina aina ngangi se kitang su tabiyo anauba yengi basing duna ko bad comments kumba piri basing do yeng bi tar ga di haidi adagi myam number 1 akhoi gi diabetes lai ba mi sing se yam saugan bane yam saugalle overreact su yam tawgalle aduga ko nagadi ai do kitang overreact tawgra male kaina ga budi wakhal da budi lakba aduga ngaktang gi ba phatha ba ngam da ba malai bane ba si se sugar na ba ichinau sing na diloi khangam mani khange khangam gani ba natra adum chumila li dum haibiro boko comment haidi ke hatare isa je bang long saugat pi khot pi yam tawe ba aduduna mina phattaba mina hoi bad comments haibido hoi ai gi oina di ko hojike smaina aina tawjaruraga yamna ga thina na raga ngang birak ba khot pa khara yaurok pa do aduda ai sam wajai nungai je deba aduga khoi gi diabetes na ba mi di stress lai ba ya de overthinking sumba myam tawbada isa do sugar han thaba ngam deba phana chinja ka su stress lai raba tumba kai raba mapung phana 7 to 8 hours maina phajana tumbi da targa de khoi sugar de hengat leba phana diet tawrusu aduna diet chu phajana tawsi hakchang gi chu phajana care lobi ga damne haba tumba khotpa se matam chang naina ko khoina tumba gi khoi gi pungsing je 8 hours kum je phajana phan targa di sa do kashu sugar do hengat pangam deba aduna tumba adagi minus stress adu da su yamna sugar da di yamna kaino tawe yam bera ka ba tumba watpa de kaino tawba stress kumba lai ba mina
haidi adum wakhaldadi myam as khanjallunuda adagi ina ngakpo mo alawnu haiduineba adu lawdaba hekta ngamakte haijabwane bako ngamakte ba hekta nuaite ba duduna maram oiraga khoidadi anaba khoidadi hengat leba ko oina sugar oina hengat leba sise ado imung amada dum anaba se hujikti diabetes na daba mi se kashu laite angang macha macha bogda na re ba hujikti aduna loina na banina dum kaino tawe phattaba se haina gumse phattaba comment se tongna gumse bako aisu sum nuaite ba ini yare myam si phaba phattaba wari se sida laikre ado myam duga khoi nupi sing da kainom ga haijagi bako weight loss ki oiro or diabetes ki oiro khoina period taw manung do adudadi kashu aina ga huji intermittent fasting follow taw ba yaw tar su kashu ngam dradi taw biru no ko period taw matam ji hakjang sok chok thaidana aduga aisu huji huji period taw jari aduna ai intermittent fasting se singarang dagi taw de bako aduga dum khoi haidi aina sem saraga chaba ngam dabina mama hoina sembi sabi ba khara dum chai aduga moina su ai khoi na haibani kai hai tare kashu ahen ba thong thakte ba ko adum akoi nunti chari thaibse adum akoi gi yana ba dum sinbi dana ko ado isana hek tawjaba haisina khwaidagi nungaire na tra ado period kumba taw targadi kashu strict diet tawbiru no wabani adum aduga yaragadi kaino yumda dum semaga chaw period tawre na mapani pot kumba do dum chabiru no mood swings kumba la su phajan biu chaba thakpai matang se aduga intermittent fasting di kashu tawdra swai ngamaga di taw kashu kai di isagi ko aduga myam siam phabam na kai tare aina smaina tawbe diet plan se sidai sida akoina puk thinbi akoina period tawraga puk yam napi puk thinbi sumbadi phabani aduga period tawbagi masagi hakjang chokthaba makhalamni dana ko aduna tabida pok thenbi sano kaino mathok nang khangdabi do adum bati yam thina phabani simda ai hairamge aduga cheat meal charga di khangdre aina tawri simak tawbi taragadi kaino di puk thinbi khotpi gai dudi akoina samnaraga handaktagi hek hogibse dum tarani laga akoina diet horaga 10 days or 15 days gi matungda period la koi tadi adudai dum khangba hongni ko haksangda sigi diet plan se tawrubdagi ai puk thindre hedo dai dum khangni ai isaju adudo aina thengnazarabani adagi period chang nain la amdabdo phajana lakpani adagi di ai di kuire dana ko last year dagi ni aina dieting tawrisa aduga handak marak ama mu chasalubai ne ba huji sugar wang ami dudi aduda mu ai do hojik diet tawbde jar handhare edana ko haidi 15 16 17 days sida khaksida aido sugar se chama handharabane ba sungcha cha dabida ahan ba hobo numita 267 leibado hojik 167 leibane ba ado ai hojik period ka loiraga 5 6 days lairaga molake aduga handaki 1 month ai di normal lakani habza ai thajabane hanu su high grade na ko ai yo indi sugar so aduga thuna handhari ji gi maram se ma'am hana su ai di normal lairabani aduga chijak si jo ai di cheat meal se sung taw dre yam strict diet ni ma'am de su hena uning bagi khanghaning bai damakta ko aduduna ma'am adumai tawbiyo phabani suksoi soidana aduna amuka zo hairage bad comments tawbigano khoi da haksang yam nungaite wakhal do hena phattana khalle aduduna dum ai ge ate topa video mayam yengbiraga ma haisdi si ni ma di si ora ma le do khangbira kan haibiyo adagi doctor oigera dietitian oigera nutritionist oigera moi na pi ba diet plan se adum mana da basu yaw bane dum khara ma mana da bane adai mi amaga patient khuding mak aina sugar naraga diabetes naraga aingonda nariba atopa da so iba myam do mi ama da hekta sokni haba leite adai mi am da so iba poto aingonda sokni haba leite ba khetnai haba mi gi leina tina haise natra aisu diabetes na मैम हाइदुनी आई खोंग चटपा या खोंगाई चनबा यादे खुद थांगतपा यादे आयोंगना थांगतपा यादे अदगी आई स्माइना हार्मोनल इम्बैलेंस ओय पीरियड चांग नाइरमदे अदु तौदे ता तौदे मैम अमा आई हाइदुनेबा अदु डायबिटीज पेशेंट अमना आइना नारी पोतो मा नारमदबा अतो अतय तोपदा हेना सोक्चलamba मा यायबा मा किडनी दे हेना सोक्चलamba याय लिवर दे हेना सोक्चलamba याय माना दे हाबा मगा अदु दुगिना माना आइना माना दबदुगी मतुंगिना चाबा खोटपदुदा अखोइना मानादना डाइटिशियन सिंगदुना को और डॉक्टर ना ओरो मानादना अखोइ डाइट प्लान से सेंबीबो ओइरमगनी अदुदा आइगिदे आइना हाइजेसिना मैमना सुहेना खनबीरो खंगबीरो कइनो से आइना चारिबा चिंजाक सिदा बो कइदौ फरोइदोइनो फना डायबिटीज नादबा ओइरसु हेल्दी ओइना हिंगिंग तारगदी नादबा सिंगदो नारो ओइ हाइबा अमता लैबा नतेबा अतय तोबदा सोगलोय हाइबा अमता नतेबा अदुदुना नादबा सिंगदुसु अदुम यामना हेल्दी ओइना हिंगनबगी दमकता पुंसीदा लैना तिना हाइदो अमु सुंगलाक लाक्तनबा मओंगदा सुमाइना अफबा चिंजाक ngata चासेबा आइना चारिबा चिंजाक सिबो चारगा कइनो नादोसे नत्रा अदुमाइ दुम तौबियो मैम अदुनी आइसु अखोइ माना सुमाइना चाम सेंबीरगा दुम आइगिसे टोन मिल्क ना सेमबनी को सिनेमन व्हाइट टी दुनी इंगिदोरे वांगा हिंगेदा
sumainani adu tawjabani adu ai ngarangi video dasu 4 minutes tang hapkhibane ko haidi adum mayam da kana ba amtang di hapamge phana aiju period han bala ko numin obagi sadu tan tan ba dai pai ba khot pa du da su pharak ta bani na ko adu main tawbagi ne ba adum ado nukti ge amam adum hapakke mayam do mayam su soi soi dana yeng biyo ba aduga amuka su haige afaba pharak ba or weight loss kitang da su tarak ba na tragana diabetes kitang da su pharak pa yaw ta di comment su soi soi dana tawbiyo ba ko aduga mayam kaino do weight loss ki mi sing do adudo kaino ga haige diabetes ki su kaino haige as haige da su yamandana is kawe adu mathang mathang sum ningjang ai ne ba ko tam tam na itho oga gumba nga nga dra khangde mathang dadi do ai ningjang basing je sum hairam mage haidi kano diabetes na ba mi da mi se mayang yang kang balai ko mayang je masa je chur sup sup jalak pa adagi adum overweight oi ba yam noi ba mi diabetes lai ba na ba lai dra ne akoi pupu sing hairo kaka sing hairo akoi ba hoi gira moi gira lai dra adumai lai dra ne adum overweight oi ba mi ne su diabetes na ba myam adai jar sum jalak pa mi su lai ba ada aingoda khara adum hangak pa yawe ba ko ai di yang yang kang nge ado nang na sai je charaga mu he na kang jan gra di diabetes si da hai ba ko adu soire ba myam kangjal loi haba su kangjal loi isa do phana kangdoini isa gi height ka weight ka chana na thamdoine ba ko adu da ka hetare haksang do so oidoine ba hana ka hetare taning cha ba thakpa do isoi soi ba gi ne ba ka sum tawroi ba aduga weight loss taw ba singina muk kai hai gi hai kan kamaina no hai kan da weight loss hai di aina hojik char se kitang je chaba matam da di dum isana kangtharani je dum iyang je kangtharani dum khanga ba ngak tane ba adu dai do amuk kitang thuna kangning ba khot pasina intermittent fasting je taw hai bane ba ina hai se adagi intermittent fasting jam lai ba ko ai mathang tang ulakke hai di atai block ta mathang hayeng tha mani pha gi sano ba ko 50-60 days sugi sano adu matung dai 36 hours daga intermittent fasting je tawraga noma daga 1 to 2 kg amana chaga ani je dum noma da 36 hour gi intermittent fasting je tawba loiraga hantharamba sumbai su hapakhi ge ba hojik nauri ai sugar hana normal lehengi ge ba adai di mu ai se weight 55.5 ni dana aina sigi block se sem ba horok pada aina weight olaga hap kib do duda hojik se 54 di lai le ba ko aduga ai su weight yam thuna tahan ba su ngamme ba ai dai jam khara sum hana tawru bagi khara haire hai tari cha ba thak pai sana ba je ko ai de hek si ja ri si tawba si ja ri si tawba ha ba do aduni da adai na smai sum ka hena hantha da bida जरा जरा 15 17 18 surabo kg mukte hina tadri sigi maram sidi ai sum mai sum balance diet chaba gi neba saida mo aina ga cha ga je cinnamon tea ga ha ga nong mada dum anirak ahum lak ti su de anirak dum phajana ai yam yam ju thak pane hai hai na ngasi gi khabu pi e ko ai kap to yam saw bane ba adu da dum 0 calories ti na te dum khara yaw bi na tra ado aina adu thak pai mahutta green tea thak paduna mo calories se yaw roi du ne ba tawda bo aina pamja bagi cha du thak pane ba cha du na sok ningai leite ba aduna diabetes ta mayang kang mi na su dum thau kem kai de ba ina thai ba cha khu tak to yamna aduga weight loss tawning ba mi na cha yam pam ja ba du do aina thai ba chau bu sang da khara dang oina tha to ba natraga na weight loss tu na tawning ga na adu thau ra no ba cinnamon dot icham cham na phutlaga thak pa do thao natra green tea thao smile taraga hai na sana se hai tare adoi di he na weight loss tu na tawni ba ko adoni myam ai myam manga nge hojik to ado dum ai nahangai su dum ka tare mithi thakpa khot padu de dum pera tor su thai atai hen ba detox water da myam thakjan khojan bado haidi champra haptana thabi haptana myam thakpa doi taseng adu di thakte aduga ai gi chia seeds thakpam thokpa dum thai ko glass amda dum toroga mai thai adai singju ka hen na thakpa do nungai te pera manung ni na aduna detox water myam thakpa de ke su thaktre cha nung smai khara thai ka hen thakte aduna pera loiraga di dum myam do muk thak toini cha do ni aduga ima pani poti kai su chasan de myam su chasan biranu pera taw manung da aduga intermittent fasting taw ba oiro natraga ising myam thakpa do pera manung da di kai su thau nu nungai tabani haina chasi haina weight loss taw si haina normal la ansi sini myam duna mithi water do thadok piganu ko diabetes na ba mi na sia aduga myam mithi water jira water adu da do mithi ju phai jira ju phai ba weight loss ta su diabetes ta su adagi de mo kaino se som mayam na dum si phula thau si phai ai do dum makhal makhal do mayam thau aina su dum aina thakpa khangba dum makhal makhal yaw gre dana adu da ai mithi nong da mithi ju thake jira ju thake belen ju thake du thake have do du taw biru no ba haidi som na haina ba natraga yum du da lai ba pot irai lai na phang ba isa da ko yum da dum lai ba pot tu na oina sizina biyo ba loi phari ba ngak tane hai ba si na heli hai ba laite ba aduda aina sum ai oina di haina ba se ka ha tar mithi du gi taste tu na su haina ba phai su khang ba
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯩ ꯍꯩꯅꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯖꯤꯔꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯍꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯊꯤ ꯅꯥꯏꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯊꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤ ꯐꯨꯠꯂ ꯊꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯊꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯊꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯊꯛꯎ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯃꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯒ ꯆꯥꯈꯥꯎ ꯍꯥꯡꯀꯥꯟ ꯊꯛꯄꯗꯣ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯥꯏꯠꯁꯦ ꯐꯣꯂꯣ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯌꯦꯔꯨꯝꯁꯦ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯆꯨꯒ ꯊꯨꯝꯒꯗꯪ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯃꯣꯔꯣꯛꯀꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯨꯝꯒ ꯃꯆꯨꯒꯗꯪ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯉꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯊꯣꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩꯗꯣ ꯍꯥꯞꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯆꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯃꯆꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯌꯦꯔꯨꯝꯗꯣ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯇꯧꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯅꯦ ꯄꯣꯞꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯃꯃꯨꯠ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯃꯆꯨꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯠꯈꯥꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯔꯨꯝꯁꯦ ꯍꯩꯖꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯅꯤꯡꯁꯦ ꯅꯞꯁꯟꯗꯅꯕ ꯊꯥꯎꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯩꯁꯜꯂꯦꯀꯣ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯤ ꯃꯊꯛ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯣꯠꯄꯁꯦ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯝꯖꯕꯩ ꯈꯔ ꯀꯣꯠꯇꯩ ꯇꯩꯔꯦ sini ma'am. Machuzi khitang pare. Isingse sau lerame. Ismaina tapna mathakta hapchalaga oina thammani aduga kumam kupsan biro. Aduga ma'am minute 5 muk leiraga mai se muthatle adum aduga ngaha kuppaga adum thamdoini ko phamjalla akanda lathokdoini. Sain kupsan biro. Maroi marang sembal loire ma'am ado hawai thrak matamda hawai thrak hap maharuga khara hapchanbado adu hena di hawbane ado hawai thrak leitrabani na to e alu hapasu yadamni na chadre adai ginger garlic paste khara ne smaina u morok soina khara chairani manam nushina ba ma'am ai to yerum do smain leire ba ko ado adum marakta kitanga dum munda ba yawbane adu kasu kaide dum ngaugi doini na ko to ai sida leire ma'am hojik ai ngautarage ai jira ji smai sum mapum je khara hapase sise dum hainai hawi akhoi mai di asnang jira mapum yawu haina de ka hai doini ba ko to so ai di dum hainare to smai khara ngaubi re phajana tilau se ginger garlic paste khara hape ngaubi ma maru marang khara hapchale ko machal gumba ai to mathang khamin sim hapchalani ai yam hawe haba ma'am sise ma'am chabu di yam chanaram duga thongaga su chanabane bako ado ai di thongaga chabado mahiga yawbado di chaningdre aduduna ai smai noina ngaubane ba ai ngaubusine hele ba ina hawbuse khangde pamjabuse adagi di kanagumba khara di hojiki aina kano konda hapaga toido plastic taga hapaga oinaga kano sauhanbaga yawbane plastic ta yerum do thitlaga ko yomjallaga phajana adumainga tawbus dum yawbane mya ado ai di tawdre ai di smai noina phutlaga tawbusina thamoi sengjare ai di plastic kumba da hapado khangde imona mai sengjade nungai te ba ni smai phajana ngaurani mya keno hawre no natra duga ai di khamen asin ba jam pa me ba ma'am to masak yam phajarabane ai se thumdo kitang hapyam haptre hana dum thitpadasu yerum thitpadasu hapkhrami na ko le umoro thi kitang chaisalle manam hena nushina ba adu moro atekpa le di moro atekpa hapado sangnaga uraga yam phajabane ina habda hawai thaka khara hapjalaga hena ko
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯔꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯎꯅ ꯆꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯎꯠꯆꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯐꯗꯤꯒꯣꯝ ꯆꯥꯏꯁꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇ ꯆꯥ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯇꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯆꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯅꯔꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯟꯆꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯆꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯗꯁꯀꯨꯁ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯑꯉꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝ 4ꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯇꯪꯈꯥꯏꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯖꯔꯦ ꯊꯕꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯆꯝꯐꯨꯠꯁꯤꯅꯦ ꯊꯕꯤꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯕꯦꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯡꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯅꯃꯟꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯒꯨꯜꯃꯣꯍꯣꯔ ꯈꯔꯅꯦ ꯂꯣꯡ ꯈꯔꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯡꯁꯦ 4-5 ꯈꯤꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯨꯜꯃꯣꯍꯣꯔꯗꯣ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯄꯦꯄꯔꯗꯨꯅ 10ꯃꯨꯛꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯃꯨꯛ ꯁꯧꯍꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯕꯦꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯁꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂ ꯂꯣꯛꯁꯨ ꯃꯥꯡꯉꯝꯃꯅꯤ ꯋꯦꯠ ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯕꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯊꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ